rape abana ba banyane tselegeleri di sex ngwana ha sana le 15 years bo ngazi ukuthi wa means to wait lo mntana angenelo ka ses yela wa means to wait ngwana ha sa diphiko tinkirela ka ba le 13 years once ufaka ugwayi wakhe kuye uyomprekisa ngoba why seka emaphiko tin so ngicela ukubuza ke uthi ingane encane wena umdala kangaka una 28 and the way awubonisi nokuthi una 28 ngathi umuntu makakubhekile ngathi unabo 25 kanti umkhulu ukuthokhulile if ubona umntana ona 15 years yakuki pipi angazi angazi iyaguga ngibuze wena umuntu esawakho ngoba nje ugugile Nkosi yami bathatha advantage acamba mangathi lo mfana lo umfundisi homework ungazi wena ukuthi lapha ekamrini ba busy bona bayenzana nama sex Bengimbuza lo mntana ngithi homework enzela ekamereni na athi hayi goga ngithi manje asifuni ukukuphazamisa mawuhleli thina senze homework la ekamereni uzithola ulale naye wayethi nje uzoze ekhaya ezongifundisa ama homework sengathi siyabhala kwenzakalani ukuze aqale akulale nawe saqala nje wangena endlini ethu uzongibhalisa ama homework ngoba ngistruggle kwi-maths wayamba umuntu lo ngiyangena kabona kweni mina ningena kabona mina kokwa hayo ngenile nebureno kokwa nemkhegula mngawusha imkhegula athi ufala nice so ngicela ukubuza wena my brother ke njengoba uthi lo mntana bekazilethe una 15 years bongabona ukuthi Nkosi yami kuke hayi ke bana like kuze ufune ukulala nomntana ongaka like why utsho jalo mthombo lakhe sibe ifike ukwisisa mwana ndakuzobona ngomntwana makasavelile ukuthi wena mama abo ukuthi so ngicela ukubuza abo ukuthi lo mntana noma kavela sizoyenza ama DNA kwatholakala ukuthi ubongani ubaba lo mntana uyoboshwa akutwayeni ngiyabhlungula manje wenze wenzani ngawazophinda hayibo nomithanda kuphela hayibo ngazongijwayela wena nogogo wakho nemjwayela ungazotela hayibo hello